Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka jingyalang jongki MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalalong haka khatn riu tarik u kelalengkot arajar arpo hakaba kinong mikmat jongka Meghalaya Indigenous Tribal Constitutional Rights Movement kentup ya kinong yalam jongka sunjuk kinong senchar shnong ka briu new trap ka Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ka New Trap National Youth Front, bat kiwe kila shim ya karai ban le ya shimanta ha ka jing yalang balakhot da kinong mikmat jong ka Parliamentary Standing Committee ban pen pau bai tang ka wei ka sur ha ka baya dei bat ka jing terwa ban wan ra ya ka jing pen bai thamai ya ka 6th schedule jong ka riti sensyar kari India. Ka Parliamentary Standing Committee balakhli dau Anand Sharma kan sawan yuk kejat hakani kanong ba Shillong haka khat pratarik ukelalengkot arajar arpo. U Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Latip Langkar Kongor but u General Secretary ka Senjuk kinong sensyar shnong ka briu new trap uba RL Bla kilayathu uba u sembut menteri ramba ka jela uba Preston Tensongru ula kubur ba ka sarkar jela ka doni ka jo ka jingmut bat ki Autonomous District Council bat kumjuru ki kenhon baper kani kejing yalang ka balalong hakani kasngi kala rai ban kersyan ya kanong rim jongka KHADC ha ka baya dei bat kejing penbuani kisin ki bandon tang life santali bat artali ki dei balamang na kabenta ki khot ba syusi bat kawai pat na kabenta ki kentai ya kani te isu ni la so tho ba ha ka khat fra tarik mentau bunai kas ki sajai na posan beji kila khot ingi bang ni kendo bat kaneka Standing Committee, Parliamentary Standing Committee, hakba u Anand Sharma ulangu chairperson jongkani committee. Jadi kajingi kendo kajingi mentah kasni kalong ba kami baitang kawai kasur bat karai nepedeng jongi barok lang hakani kapor. Ba nakadiang jongka District Council di dekat jongka nakadiang jongi ki stakeholders hapok komedkram bat nakadiang ko government ru ngala ayo banyak keren bat ki lemba ka phone ba tangkawai kasur baik kami nakadiang ka jongi bat kata kabakong sana nakadiang ka jongi long hak bedei bat ki number of seats ni la IT baik hakinom khmat ki jongi nakadiang ka council bat kalong ka igi ka basotnat ba lemba ka jingi keren but the Deputy Chief Minister mentan dekat phone nak ada yang government ru kalong kaju bahkan long baik live person kidai ki elected after the party seat kidai ki nominated di nak ada yang jongi pat ki stakeholders hapok komedkram ke jingdawa ke jongi kalong berkong hi kadai ban weng mar dori di contain unrepresented tribes kadai kata apa toh sana nakalian kajungi tikiwai kimat nakaliang jongka medkram bat government kalong bai kaju mar ngila ai mensuaru ya ka memorandum syaka Ministry of Home Affairs ngila ikendo de ni ai yang kaju hi hendai gemtip kai kabal ni pat haka khatratrik nakaliang kajungki ki pat ba kin ayu Nilai nak kalian kejumni long itai kenting benukong bat kabar bade bat kapara 12A bat kabor ka dia ban wan biang ha ulat jong ka jela bolong constitutional head governor jumni amba kan le show president jong kari India kita ki mat ke bakong sana kejumni bat khamtama ke isu kadai ban yada ki jaka ki puta ki jumni kalan transfer act kejumni ban penek pensa ikiriti ki dostor jongi kum gajat penriu repat hangnia hapo rilong Khasi Jaintia bakadlah parokoi marngi ngisem yakani tu isu menta bagi wanra shwa iki isu kepada yagari bat gajat penriu ban nginam la ban yo ya ka amendment ni ka jimpen kala ya ka kernet ke penriu ni ka section
man ka arsnam ni man ka sansnam ni shpausnam kala banlong sisin sijian hadien kani ka pateng ga jungi menta kala banwan hadien sanpau nen rupusnam na ta da ngi kwa ban yo bat ban ash ka jet ban riu ya ka babahatam mar ka jingi keren jungi bat u home minister ru hakalai putrik November apo New Delhi uai ni tak assurance tang kalong verbally ni dawa ba lakalong kabala ba kanrung apo ka wai ni proviso jangka ni karnet ke benreu kumbuang ba ka hal tu por kampat de CAA kadang long CAB ba CAB tanamla ban overrule ya ka six schedule jisa ngala ada ha ke notice bro CAB sini mar na so long concern hi mar issue je kru buah mat ke so long concern kita kam cepat gi ada sima wangi in abstain naga meeting bui khat tak ka shom just tu ki mo tengah shimei ba ni kira parti ke paning kok nomor minum sim ke kan no bentar juga bang kamati ngai shimei ka ngabu syo ka concern juga jendu training try ani ka ni le ki issue in sakren kadai nakadang jomni ki members ki khat jong ka metkram bangi kwa ban lumlang ya baro ki nong mi khat kremdan don kanu ka jing slow liang ba ngi wan ka ni ka party ngi wan ka tai ka party bar kani ka di issue ya gari bar ka jai dia jana kata ada sai si sen ni appeal lamba jong ki media ki press ni dabu ka jing karbat ba kin slow ha ban sim kia ki ni wei ki nong mi khat jong ka ki GDC ke bom dan mentah sti ba sai si sen ni kendo biang hang ni ha ka khat pratere ka por shibaji mansni bagin mi da kawai ka sor lang ni lang ban ya le ya kendo ya kanika standing committee ya ka para 12A ha ka bedai ba baro skata long ka por la abid ho governor ban asen hinu bills ki badai ba partner council henry mentala pen kalaba ki ha ban yo ya ka asan nakaliang jong president geri India tingi kwa ban kan long be kum ka julong kai ba khanang ba ki bills kinum sakot kai got hangne tingi kwa ban bo kawai ka time bound hang to ba ki bills kan don not ka por kai mde ba kin chu umbat governor di kisnam kai ga practice kan ju ni thu ki bills bongi pass ang house no pi ki bills bi pass ang house ko long very important ki subject very very ni mo kon plan important ka sikili kun kalan forest mo ang ta ki bills bongi pass amendment dan ki bills bongi pass na ka house dai is akut ki post na kamtam pa ka DC department te kamtam kalau department te banyo asen lu governor kham slam tila kani amendment governor menta ingin su itaru long ba ki bills bongi ki long direct with the governor with ko bongi secretary mendan jo senjuk kan long time moves kan bang shula membat sa kan nomor pe ungkalan very important the subject ni dagi khatsan kan rules nem ke susakut ke biltang highway department te shu pun phai shu correct biang dagi phai hadu mentaru ni ka lan ke subject ni what forest ki bendaru di gori ngai la susakut tang highway department tengi kwa bolong ba kalong nang ni syakmat da kawara amendment kalong ba to the governor kan dai ban danu ko time ba kibul sungi daran ke correction ko ban dan ka limit time kan wa ni ram correct in phabiang governor assess kan ndai mu chuba sa ko system ba kan mar ban di market ik subject hing la lupa provision yo sik silba subject jonga issue jo ka identity jongi kene ba jonga kadi jo discuss limi tidak tahu pekum ke trading by dan travel lu ngi ora amendment lu kata sa kan buat ki ila ka department pakai peru kisah pending pe nang kandang ni kalan bil kum ta simba te ko abang ni sangat ngisim ke ni ka kabu balada ki bil zongi kam dei su wan sakut tang ko ka ibe depan tingilong independent li kalong with the asal zero go dikang kataru ko i secretary jam sejuk no sesno bakam nonu ka time bomb Bila aman ini lo khusus bila aman mereka correct ni kemudian tinggi sepik katakan. Dari part tinggi siapa
biang saya sih buat orang asal support. Kenapa ke subject ni kalau relevant bakal cek dulu sini.